Matambang ki irampur nataranaga pasakina buang manimpa ki inasaladan totumam parara di kuamalia abang bela lalan lumpeng kai buntu saratu ulom bokoma lado-ladoan antaming kara apatamate tondoko di salisangka atau tutun tamate pangalun ditandiada Inde pada nalili itong kunang laiku seike natarikan yang dalang nenek mangan nasangkatan diri lampun pakapakan na rinding edo kelinggi Allah tunanay bendan ninde pandari bolong otunan nang ninde kamadan denan tema Allah to demo si korok londong miki tamarante kalua asitinti saungan tamatandung sia-sia belanda si mungka ba manikin na inde barung-barung datu tigilang ampang abulawan na lantang ataula di tunanay tikembong ngobalaran nampa aku marara karantian tuyuh latanay si tirolindo tomak raputalang laun misung paraya si teman tarupa tomak kapunan nao tapi tomak rapi ya keluarga
Tom. Jalan begini ya. Jarang. Iya nang susilo itu cuma di pertaman nah. Nama itu pada aku namanya di Padang Susito. Iya, yang nak upo keluarga Tama turun ke Makpadong. Iya, turun ke Makpadong. Dan berarti bakalan dapat boleh kan? Ya, kita kita merauh lele nasi kita. Iya Pak, Bandung 2 lagu. Perampal kontak keluarga. Dan natero ay tatulog yan lo. Nabami na eh. Yan naman katapat rombongan pertama. Katapatay mo natero. Jadi yan natero natatulog. Nabami na eh. Bami na eh. Yan tinara ha.
makin nama toko may saraan iya to may bulyang painta laka bulya siya mo yang kimaarambungan ki iyo dan kita paduloy tama naon dito maarambungan jadilah situro iya to maarambungan na matoko may sarak katungkunan apalagi dia ada dokumentasi na tiro manitaw Malaysia na kudinsahan hindi ko sampai iya ko si pakilala rikita iya si pakilala rikita jadi dulu siya mo yake dibuli ko dahil tama ke makarumbungan ki maktindan na ya doon ka to kilir ka kirapoy dulu siya mo yake makarumbungan ko dito makarapuan di si Tirulin dito maarapu sabak yan ni pagtanamin mga kalito ko lang natakalang di keluar na si Tirulin ni sulit na nakakundin pa ina kumayan pa ang anak na buti na mga si Tirulin mga mahupok ni kapatang yun ni kapatang pagkakita para sa mga si Tirulin patang si Lisa jadi tayo tama siya may karapuan na paglanjutpakan sa panganan tulong sa pelurut ya siya na mula-mula susito siya yun ka ni sorongan wala su na nandun kaya karapuan na ni Puntarimay iya ka kinenti karapin na to ko na ano pa katotoo kondak minanito na manintole ko ni yang tak palang dito ko na kusang asundulan karampuan kung si pakilala bang Ariki ya di tole papesanan kuma ya tu tero la tatunu na ba ini tero la santo misa na ya tu misa tenta ni dana tero na ya ko tenara malan saudara ini mati ngoro dara sapirina to na paleli kayak bealin situ ka serante o bealin itu baik maka kami tengok baik pertama suka kami tolong pak no
Makkah. Sorong gitu. Ya, serem untuk Makkah itu. Makkah. Di Sambang. Malam. Tapi wah itu tuh Tekken sudah kita. Oh iya. Nah, dia bukan karena kamu bisa. Tadi boleh diinformasikan karena kalian di keterangan waktu pada pembangunan dan terparkir desa si halangi betul tuh. Iya minta tolong Ada Pak Tekken. mi akan parkiran itu dulu. Halo. Iya tutup lokasi gereja, sekolah, udah lu ke foto halaman dulu. Tadi lagi pada lalapan rekorian bulawanna anggan nato si taranak kaluku melalangi to si salah dan sangka mabase bulan. Siman reko si sarian makarengna anggapan tulaka dan dana sangka api negak hukum pak gantianana maka lima ana pada reko sulika mana datuna angga tositara naka surah alontara makarengna temak parenta angganna to tiumba jumai pada adi malili marasan na paranaka inde barung-barung da tuna saladan inde inan pentuanginan nariatan nunggalan nampa ana saladan rantian tuyu lantang adi kulambu masura adi rompo lola adi rompo gayam Belanna nang kaki isi pamatua induku sang kapuran pangan tuna raputallang. Tutun ki isi pabanu karurungan tuna kapunan nao sang lulunan pelo. Apa mingkara apa temai simbolong manik anggan nato di polok konoerara. Ia melo garagan nari itapan parisan makaraengna. Ia kambutuk maringan ia binti tiang loli guntuk kara-kara manik geluak na elon nelo lokon na tungga tedong susuk lok kembali da bulan. Turangku si saladan temai wenna punga tulaka padang sakke na pung talumbatan ete. Susia pangan urek dena pintu bumbungan lumpa-lumpana. Ia tadi ala disuruh tindang laku timbang tingayu main dan nilai beran kandang galang laku tondong to datang tangga mairi. Di gua tarik lobangan ni sanga mananga banua palet pesang atiakan ni alep pada tu datui kali edo tilang ini. Kali suruh tindang ni tunai Unna po tulaka padang kini badan kandang galang ite may burana padang alum-palum pak panauman. Di kodi pepuli apo imasura nasal anna masak kiara agi marudindin ikulau. Iyo na po matanatak na kiara makamban na po pak ganda pantanan ni bubutang si kiadira. Disi maniupa atapupa paraya tapu paraya anatang lapin nilakan anatang besalisian katong punang dangga may.
KPN nama Ahmad. Nah, masuk komisi 1. Bagi Bapak Kamal, bagi Bos turun duka cita, kami terima kasih. Yakob duka, mantap Pak Bos. Gimana ini? Kita lagi di Taparan. Kita di Taparan bersama ibu-ibu cantik di sini di Taparan. Bagaimana kareba ibu-ibu? Baik. Bakar ikan di pain tadi nah. Tanda kapala, tolong tiru roda titik tidak mulai di Pagkakil situ temo sa makapat pili sa lugar sa lugar di obabangan rantai kalua. Sambor na ay kami satu. Hindi ko ang kopi ko sa ako. Tak apa baru kopi tak tempo rambut. Nah. Iya. Iya, kita bala po sambo na malisitiro keluarga. Tudong na Mama Lisa, solo tudong na Mama Ima. Kopi rin. Iyo, tumangla na tinong na Mama Lisa na may ladi gire. Iyo, tumangla na tinong na Mama Lisa na may. Tadi ko maripori di Tanduk Tenong na daw Kalosi, daw Balakayan. Langang kami dito daw kumipori daw. Tanduk Tenong na daw Kalosi. Daw mga siya sabi na kaya maripori. Yan yung gato may lipalang natulong ito. Darabay ito na lang Balakayan. Iya, tapi ngadami kami berpengalaman penumpang nih.
Padahal ako, dak mo ng tamo to. Apela ko sa pili. Yate ito na to banua sa mananito. Rapo sa manok ko. Minta tolong ako sa pili na tarakara pilihan. Una ko sulit lang ano. Kutuloy pa. Yate ito na to banua. Nananitaw na auto na. Ini ako sa pili na tarakara pilihan. At talangan. Suwanga. Basa bito rombongan ta. Iyo dito lepada mo na patamo to damay. Tak tolong kita. Babunawas. Babunawas ra kate. Babunawas. Maluti masalah tuh. Nasa itu narang tuh kena. Dan nakaposina itu narang ayam orang na. Kita tunduk tarangan yung tempanan toten lupa apa sempanan. Buddha dan ini kita tolak bokok. Tarangan ni tamat ini sama kasih jom. Kita tunduk kok. Tapi na marasong soto to si taranak kalupo makalima na to si Ria dan danas sangkaan nikara palan karapomboyo laki po kadadulan rike bambato ramang kumoya to salurara salubuko lampasaka kalena la tuming katamate bakba manig na rante kalua ke nisong parahete keluarga lan karapomboyo iya metu sang siturusan na nenek Reski Lujong Mai Rea Tulak Langgi sang siturusan na almarhum nenek Cecil Lameme Tikurambu sang siturusan na Bapak Cecil Lameme Tikurambu sang siturusan na almarhum Rolong Tiku Erambatu Maroson sang siturusan na keluarga almarhum Turuk Padang Lettenan Tombang sang siturusan na Bapak Rahel Merauke sang siturusan na Indok Sule Kepe sang siturusan na keluarga almarhum Upi Batu Bapak Didi Kepe Basse sang siturusan na Lajo Kepe Basse sang siturusan na Dede Lola Tombang sang siturusan na Bapak Lola Tombang sang siturusan na keluarga almarhum Sakian Tombang sang siturusan na keluarga almarhum Ibu Dina Kepe sang siturusan na Mama Mikael Linggi Allo Tombang sang siturusan na Papa Desi Randanan Taparan sang siturusan na Papa Irma Tombang
sang siturusan na Nenek Eko Basse Taparan, sang siturusan na Bapak Petri Basse Taparan, sang siturusan na keluarga Nenek Uci Supate Padang Ngiring, sang siturusan na Indopasa Atombang, sang siturusan na Bongga Nabire Papua, sang siturusan na keluarga Bapak Nita Batunian Nabire Papua Tengah, sang siturusan na keluarga Bapak Lipi Nabire Papua Tengah, sang siturusan na keluarga Bapak Johan Nabire, sang siturusan na keluarga Bapak Anola Nabire, sang siturusan na keluarga Bapak Akensen Nabire Papua Tengah, sang siturusan na keluarga Bapak Adep Nabire Papua Tengah, sang siturusan na keluarga Soni Ramba Papua Tengah, sang siturusan na Yakob Nabire Papua, sang siturusan na keluarga Jepri Nabire Papua, sang siturusan na Riani Nabire, sang siturusan na Sembri Morowali, sang siturusan na Bapak Johan Nabire, sang siturusan na Bapak Agita Paniai, sang siturusan na Bapak Indri na Makale, sang siturusan na Bapak Wanda Palangi Tongkonan Karasik, sang siturusan na Bapak Adi di Ruran, sang siturusan na Bapak Adi di Ruran, sang siturusan na Adi di Ruran, sang siturusan na Bapak Egi Bambalu, sang siturusan na Nenek Namilki Seke, sang siturusan na Mamat Milki Seke, sang siturusan na Nenek Noya Kaduaya Padang Ngiring, sang siturusan na Nenek Kuino sa Tandung Ulu Salu, sang siturusan na Mbek Payung sa Tandung Ulu Salu, sang siturusan na Agus Adin Abdulembang sa Tandung, sang siturusan na Bapak Selim Maroson Rembon, sang siturusan na keluarga Bapak Melodi Enarotali Papua Tengah, sang siturusan na Nenek Bura Lettenan Tengah, sang siturusan na Ambek Serne Tombang Kepet, sang siturusan na Ambek Luk Lettenan. Ia menjadi saluara salubuku lampasak kak kalian ala tuning kata mati bak bamanik na rante kalua. Ia sang siturusan na Nenek Nona Padang Ngiring. Oke, rombongan Iya kita lebih kata berko selain kamakarang ni agak temiga yang terapang ama kalimat nararama para tu di sebelah terap pogoya kumbi mangkamarapa ni tarima sorongan wila supa katene gurana padang ambai nelo sabelona tabi eta karinganan mo kalita tabi lele kutuin na napapatuan ki keluarga bilang nala si sonda-sonda salurana salubukula tuning kata mati waktu mani kena rante kedua. Nah sakak mo to keluarga mangka di bukan bulawan sanga madatuna. Tabi lang protokol na pukana pitu na nasitiran tu tumitua. Di tole di Pundan Malik laku kita solana sang kumuaya temi pituaran yaitu tomitu ala ko tomatu moni la sitiru ki papa asnel si solambe alim na tomitu ala ko tomatu baine la sitiru ki papa josola papa siha papa jiha. Jadi susi buka bangsa tomi patun la komitu anak tomato la sitiru ki te keluarga temangka di pokada sang amadatuna na yaitu baik tuaran tade la senasan di baik de jonginan pak sampanan na sampai di pak tondokan. Ia tu pulang ada dia pati ko la siti rumah miki itu to tapatu. Iya la siti rumah miki itu to tapatu. Ia mana itu to betua la saya deto to ampa na bata baina ke matuli na sampan di pak tondokan na pula itu maklalan nada si turu ada di gua na matasak tu
Rarabuku O Susito. Seno Rante Kalua. Himbaka tandumo mas sia-sia. Ina sanga kinang pangalun luas sangka. Inang lain kinang ba tinding seleng si Hendin. Ina sanga iyan kinang tarong kuna asi inang lain kinang lolo na buwangin. Manaranga pakuroko londong pande bedindi sauna. Tuman iu tiku tondo. Tiku tangkina hamban pasiki huwa kana. Naisan toto yang tondo ko nati lule tomang bila. Inde dao gayang atarapang, inde dao gulawat siaruno, do palang pamanikina, sipang lulaban, do sondong gulawanna, sikarun tampo batingi sipang lulat ia Mario. Ia miru tunggal mali laku bakbana lempang, ia miru yang kaborok laku pintu bulanna, koli-koli rarang. Anda si korbolonto tanah pedak memiliki barang tekalu anda si kinti salungan tamatu tandumu sia-sia. Sia-sia kalau pelihum pangapang ngalak maapalu bundu-bundu maapalu liu mai anda ratu sangking eran ma'ariu sangatium barang. Tongkon batiru panna tium ba'apan tarisan matarai mati main gaya matarapa tium ba'adamit padang adon loho pidulat dapat padang ditombang. Ia pada lawan luna, ia pada rosot tumarinda. Ia gaya ia dan hewan ia bertiba lalu naya isara ia beriku parang kita tunduk ia beriku kandang karasana itu ditarik nataranakah dia dapat lagi natan panjang barang dainan isukan tak kalah kon barisan makaraikna anda berparang dengan maju sekedar curi orang dikasih datu dikabangga tondong turunanda ia pada kata ranaka nenek makan nasangka adainan natandung tandung ganti tanduri lambung tuna turi yang nasi yang kalambang sikor untuk anda pahlawan warna padang ini pada hari minggu doke linggi allo tuna turi yang kena siya yung kalambang iya sibar rumbarana tuna keping padang may ketanana tunduk itu lina sadangan di CP tuna turi yang kena nataranak na luka inde pamarang mata nasamadan luka iya inde kamadan dinan siya yung kalambang sikor untuk
tarikan yang dalang apatinkan. Si kurang rendong lendong tamat ulang dengan kita rantai kaluang sidik di saungan tamat ditandung masih asima. Tongkol pandai serta anda pantara kena tongkunan karasik. Ia tongkunan ditimpa ulang padangna isio minggu linda. Si pangrula bangni ia si baru parana. Iumba pantara kena pada adibasi. Baru warna pada adibak para tidak kuliah kena. Mingkara apa pantara kena pada adiburuhai. Kita eduka hula pada maklum kumasapi makam tibi baik pula. Lagi kali bertemu pada adi Papua. Liliina pada adi bumi cendrawasi. Mingkara apa? Jumai pada adi nabire. Dulu roti bulan. Jumai pada adi Jayapura. Tiunda jumai Papua tinggal. Pada makamkan tiunda jumai pada adi Papua. Di gente edukan ia pada maklum kumasapi makam tibi baitura padang pangpuyanan sanda makamban. Andami tuma alalang daw salugo. Tuma akuli-kuli daw. Aga sialak nakin namanik sisumpak nakin nabulawan. Dolok mo pibulawan. Pantaranakna tanduling bangna. Parangna pasinagakna. Kami tanang tungkunan napa. Nanay bendang pagorong lundong. Tung bandang tandung tata. Tual luangina. Tundong na taranak tungkunan napa talong luang. Pantaranakna parang di makane tundo tumapatang luntung. Dahil ang tumakarwa buwana. Andam benanyan na da nanay umpandang tandung tata nene mangan na sangka tual luangina tutulak mangka di belendo amba bunga lama kali si barubarana si Allah kin nalalar rarak tiumba pantaranak na padang di seledes lili di kurandana tondok di Botana Rotonna padang di Sulawesi. Pamanda mo kumuria mulawan ni ilang barung-barung batulang landang karampuan doe na sumba di Tagarinda tumak raputan lang. Laminay si Tirolindo anak na tampagayang hindi daw tumas sula dua to di pamamba pada suka daw parang kararana. Lantema allo tetemo diyong sangka pulang pangan na doloan suling bulong.
Oke, 6 per jam. Oke. Iya. Sini kita ya. Yang paling tinggi, serong-serong. Serong. Oke, ya, mantap. Masih sedikit ya, serong. Masuk lagi. Oke. Mantap. 1, 2, 3. Oke. Kita suruh lah. Ya, bertanya apa ya, Bro? Petang Nakamura lagu Pastel, namanya Mami Sabtu. Pastel.
makalima na tumni sungo parayalan telantang di kulambu masura adirom polola adirom pogayam ambay magkaki si pamatuay tuko sang kapurak pangan tutun ki si pamanuk karurungan sang rokto sang pelo umang kaki si tirulin do toma rabutal lang si pimantarupa toma kapunan nao ang kataruk bulawan na dinikan daw rin na inde daw bayang inde daw rara tumangkan buang sang abu kukadang badan sang apatikat nabi saradeng masela kotondon tawatang tangga mairi Paka merasan ki ilang kalak paparahon na pangutulak kepadang tutup ki ilang palinduk barakwas selit na lipusan da kasalle. Apa ki kuata patanan rampak pasulili bulawanta. Belan na lalangan kanila saweran na kendekkan sang apatikan na pilalak kadyosantun sang arara talang kodi iriti bulan pa gantianan bulawanta dumay titongkunan kada. Apa makamban ni manisang arara ta manimpa imenipa agantianan bulawanta salasa aduk joran dan dipuduk kinadete darat lengko dililaki. Belan na kihisan kumua inang kamu tumaluangan bating niyang dato masindung karangan pa inawami. Pemanarang kami kamu umpas patutanay keden di temetang nilang na pakat temetang di karatuin na keden dan di kalanduna sangka ketunan nang ni kalambunan kula asusia tema allo totemo temmo te kula ati ampara kigua tabi adit na yaman ikipadulon na kakan na kipondi iyara kana ampo na mukipadulon na nene na mukipondi na pasanda sumalang ala kutondog tumatangdi ang kitang pumakasa imak balagolong tangki pabintim mak gulang bupina tangki porinding isunga abatang kale apa kikuan na puang mura daw tangana lagi anna to kawana mura daw lisunna bataratua lampasundun sang ararata lampauku pak gantianan bulawanta yang berusaha sejurusan sanjakan Sosa SE Bapak Batu Bapak Soni May kalapa laki masikakan na tarik tikurandan na parang 5 kali pagkarakan na tarangan parang isang alak na luluan tongkonan buntukanan rampo mental na mali tutong kahorok nula ka bapak ranto laong paun isong ki bapak ranto daw mas sajalang daw makambulo sali pada tiumba pantaranak na tiumba anak Indo tandi tondok tombak rampung kasek rana matambang rampung itua sang siturusan na anak almarhum Indo Hunga tondok tombak rampung itua sang siturusan na ambek sini telu tondok tombak rampung itua sang siturusan na anak Indo Hunga tondok tombak mempatulah kemamak rantok sang siturusan na Elsi Jumi Morowali mempatulah ke Bapak Aknel sang siturusan sang tiangkaran nabati almarhumah Indo Ratu A Tombak rampung itua sang siturusan na Nene Elma Tombak Kepe rampung itua sang siturusan na Bapak Mikael Linggi Allo A Tombak rampung itua sang siturusan na Bapak Mikael Linggi Allo A Tombak rampung empatu laku Bapak Asdaw sang siturusan na Nenek Reski Rea tulak lagi mempatu laku Bapak Peri sang siturusan na keluarga almarhumah Nenek Cecil Laneme Tigulambu mempatu laku Bapak Lensi sang siturusan na Bapak Cecil Laneme Tigulambu mempatu laku Bapak Ranto sang siturusan na keluarga almarhum Lawat Iku Eran Batu Maroso sang siturusan santai karena keluarga almarhum Turuk Padang Lettenan Rampung Itua sang siturusan na Bapak Rahel Merauken mempadu lagu Bapak Ranto sang siturusan na Indo Sule Kepe rampung itua sang siturusan na keluarga almarhum Upi Batu Bapak Dedi Kepe Basre mempadu lagu Bapak Aslo sang siturusan na Lajo Kepe Basre mempadu lagu Sambo sang siturusan na Nenek Lala Tumbang mempadu lagu Bapak Jantika sang siturusan na Bapak Lala Tumbang mempadu
patuh Bapak Jika sang seterusan ke keluarga almarhum Satya Tombang Lampung itu. Sang seterusan ke keluarga almarhumah Ibu Dina Kepe Lampung itu. Sang seterusan Mama Amai Kelinggi Allah Tombang dan patuh ke Mama Jo. Sang seterusan Sanjangkarana Bapak Desli Randanan Tamparan Rampa Bempatu Malik Lula ke Bapak Reski Sola Adinda. Sang seterusana Bapak Irma Tombang Bempatu Lula ke Charles. Sang seterusana Nenek Eko Basse Tamparan Bempatu Lula ke Bapak Ince. Sang seterusana Bapak Petri Basse Tamparan Bempatu Lula ke Ande Ica. Sang seterusan sang cangkarana keluarga Nenek Uci Supate pada ngiring dan patuh ke Bapak Rensi. Sang seterusana Indo Pasa Tombang Rampo Mitua. Sang seterusana Bongga Nabi Jomai Nabire Papua Tengah dan patuh ke Mama Cantika. Sang seterusana keluarga Bapak Mita Batumian Nabire Papua Tengah dan patuh ke Sambo. Sang seterusan sang cangkarana keluarga Bapak Livi Nabire Papua Tengah dan patuh ke Sambo. Sang seterusan sang cangkarana keluarga Bapak Johan Nabire Papua Tengah dan patuh ke Sambo. Sang seterusan keluarga Bapak Nola Nabire Papua Tengah dan patuh ke Sambo. Sang seterusan sang cangkarana keluarga Bapak Kensen Nabire Papua Tengah dan patuh ke Sambo. Sang seterusana keluarga Bapak Dev Nabire Papua Tengah Rampo Mempatu Lula ke Sambo. Sang seterusana keluarga Sony Ramba Jomai Papua Tengah Nabire Mempatu Lula ke Sambo. Sang seterusan sang cangkarana Yakob Jomai Nabire Papua Tengah Mempatu Lula ke Sambo. Sang seterusana keluarga Jerry Jomai Papua Tengah Mempatu Lula ke Sambo. Sang seterusana Riani Jomai Nabire Papua Tengah Mempatu Lula ke Sambo. Sang seterusana Sepri Jomai Morowali Mempatu Lula ke Sambo. Sang seterusana Bapak Johan Nabire Papua Tengah Mempatu Lula ke Ambek Peri. Sang seterusana Mama Agita Jomai Paniai Papua Tengah Mempatu Lula ke Sambo. Sang seterusana Bapak Indri Mak Kale Rampo Mitua. Sang seterusana Bapak Wanda Palangi Tongkonan Karasik Rampo Mitua. Sang seterusana Bapak Adi Tiruran Mempatu Lula ke Bapak Devan. Sang seterusana Bapak Adi Tiruran Mempatu Lula ke Bapak Emi. Sang seterusana Adi Domi Tiruran Mempatu Lula ke Bapak Devan. Sang seterusana Bapak Egi Bambalu Mempatu Lula ke Bapak Densi. Sang seterusan sang cangkarana Nenekna Melki Seke Rampo Mitua. Sang seterusana Mama Melki Seke Rampo Mempatu Malik Lula ke Bapak Erik. Sang seterusana Nenek Nona Kadu aja Padang Irik Mempatu Lula ke Bapak Rensi. Sang seterusana Nenek Kuano Sak Tandung Ulu Salu Mempatu Lula ke Densli. Sang seterusana Ambek Payung Sak Tandung Mempatu Lula ke Nenekna Desli. Sang seterusana Nenek Kuino Sak Tandung Ulu Salu Mempatu Lula ke Nenekna Desli. Sang seterusana Agus Adin Apu Lembang Jomai Sak Tandung Mempatu Lula ke Nenek Desli. Sang seterusana Bapak Selim Maroson Remon Mempatu Lula ke Nenek Desli. Sang seterusana keluarga Bapak Melodi Narotali Papua Tengah Mempatu Lula ke Sambo. Sang seterusana Mama Tony Jayapura Mempatu Lula ke Bapak Asnal. Sang seterusana Bapak Suri
Sang seterusnya Nenek Bura Lieutenant Tanete Mempatu lakukan otomatis. Sang seterusnya Ambek Sarne Tombak Kepe Mempatu lakukan Bapak Asnel. Sang seterusnya Ambek Liu Lieutenant Mempatu lakukan Bapak Asnel. Iyo si teruna sang si terusana Papa Suri Wisda Titing Maroson ni tanda malik lako Pak Johnson Linggi Allah na si teruna sang si terusan almarhum Lolong Tiku Rambatu Maroson tade te patuto na tujuh jong teta rampo lengkapi na ditundan malik lako Sapirioto tabe Sapirioto Dede 9041 Uset tabe ta papindah parkir sa alanola teo to tangkim bawa way. Yo, tabe ni palele pite auto yate. Medyo di auto da depan na palilinasan. Ningalangi dah. Iyo, tempo dah kamu dipuka da teo to da muka rek kete pa. Yo. Nalinasan ito auto da muka. Nasa piridu ko nanda ko palili diyan. Iyo, tabe ni karingan ang pakita kalian ini palele. Layan kamu baru dulu. Kita mau tidur pak. Sebab aku bisa ketemu pesan itu masih itu kalau kita datang itu betul ya. Iya. Jadi kan masih bisa tidur di Bukhara. Oke, Ali Islam. Oke, Loren Devi. Selamat pagi. Kirungan titik Manggai manita kapati patuborong na kapasikalo kalau kadawang na tumaarong patangkan surong batu nitua yan naman kamata papati na si Mataran na matunisya mo etakaringan ang painang kalwa kadasukay kalwampa nasapa ni Pak Kono na siguro ada alat titondo. Jadi niyo Pak na yan na tunggalan kalama di sumpulong na lau mo pendaunan na nalang ang batu ibumano o kararungan nalang ang tapin nila karing kita matesalisya. Karampon ni tangga hukum ni langan kita baktino saratui. Cuk, kalau satu di kalau dicoba satu dicoba. Bubar. guys. Terempon kali dua. Kali dua deh padiong. Kali kedua. Depa kabade. Depa. Depa. Babade. Senyuman paling. Iya. Senyum ko. Senyum ko din eh.
Oke, sini ko sama nih. Halo. Oke. Halo. Excuse me. Ah, ini tutup. Oi, ini tutup. Halo. How are you? Melo. Oh, kure sumanga. Kure sumanga. Sampai tondok. Oke, bye. Ya. Mantap. Kure sumanga. Sama-sama. Dia muangkirnya lamba Mantap. Oke, baik. Lama ngirim kita lah, Mbak. Ya, ngirim kita. Mantap. Oke, ya betul. Halo Lamba. How are you, Lamba? You good. Oh, oke. Where do you live, Lamba? Iya Lamba. Lagi duduk. Ya. Nah, ini Lamba. Ini tak. Oke, Lamba. Oh, nagkate ka man. Iya, banyak. Ah, Buddha Belanda milik tante. Buddha Belanda tante. Oke, ya. Oh. Halo. Iya, mantap. Hey, beautiful hair. Yeah. Hair so cool. Halo, oke guys, dia berkade pa. Depa kabade. Depa bade. Depa budget. Woi, halo cantik. Langsung dulu itu cantik gimana kak? Woi, mantap. Bule kayak ini dibawa. Bule dekat ayong. Woi, halo. Iya. Depa kabade Indo. Dempa. Oh, depa. Iya. Depa ka depa. 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 Ya. Mereka kada bisa tuh depa. Lo ya apa kata lo dikali dia deh. Nyapa dikali. Ya rimelo ku depa ya tuh.
ya. Oke. Laluan nasiran dapat bagi malayan dan hilang laut tapi satu orang Lalu kesan sejurusannya Abdi Suri Tamparan Utara sang sejurusannya Norma Tano Liki Allo Sola Adinda Surako sang sejurusannya Indah Olo Tamparan sang sejurusannya Baru Jali Base Tamparan sang sejurusannya Abdi Ali Turbang sang sejurusannya Bapak Anti Bumabune Kolupo sang sejurusannya Bapak Anti Turbang sang sejurusannya Vincent Rantetayo sang sejurusannya Bapak Vincent Rantetayo sang sejurusannya Bapak Vincent Rantetayo sang sejurusannya Rahel Malili sang sejurusannya Ande Ince Basse sang sejurusannya Bapak Jerry Asa Rantetayo Magandan sang sejurusannya Bapak Livia Rante Bulan Parangiring sang sejurusannya Bapak Pipo Makassar sang sejurusannya Noel Sola Adina Rantelemo sang sejurusan Sangkakarana Yuspianto Rombe Dayu Batu Mekah sang sejurusannya Sigiang Tangalayu Buktu Jaka sang sejurusan Sangkakarana Yusuf Kala Buktu Jaka sang sejurusannya Ade Elvi Marosong sang sejurusannya Bapak Yopi Rantepao sang sejurusannya Trisno Manokwari Papua Barat sang sejurusannya Esther Linggi Alo Tongkonan Pak Buntuan Sugi Karasik sang sejurusannya Esther Linggi Alo Tongkonan Pak Buntuan Sugi Karasik Tamparan Utara sang sejurusannya Ate Linggi Alo Tongkonan Pak Buntuan Sugi Karasik Tamparan Utara sang sejurusannya Dr. Linggi Alo Tongkonan Pak Buntuan Sugi Karasik Tamparan Utara sang sejurusannya Anti Linggi Alo Tongkonan Pak Buntuan Sugi Karasik Tamparan Utara Sa, kubulan na tayo. sang sejurusan Sangkakarana Nikodemus Linggi Alo Tongkonan Pak Buntuan Sugi Karasik Tamparan Utara sang sejurusannya Asra Linggi Alo Tongkonan Pak Buntuan Sugi Karasik Tamparan Utara sang sejurusannya Dede Ayulia Karasik Tamparan Utara sang sejurusan Sangkakarana Bapak Ayulia Rantetayo sang sejurusannya Bapak Bisau sang sejurusannya Bapak Bisau Terpagapura Timika Papua sang sejurusannya Anak Agung Ande Baru Tunggal Tok Mulola sang sejurusannya Bapak Riel Tunggal Tok Mulola sang sejurusannya Bapak Raso sang sejurusannya Bapak Kris Lapanda Makale sang sejurusannya Bapak Wita Sau Nabire Papua Tengah sang sejurusannya Bapak Adil Batu Timpa Tombang Tok Mulola sang sejurusannya Bapak sang sejurusannya Bapak Rizna Tombang Tok Mulola sang sejurusannya Bapak Riel Tombang Tok Mulola sang sejurusannya Bapak Rensi Batu Baru Malaysia sang sejurusannya Ande Kendri Tok Mulola sang sejurusannya Rante Tok Mulola sang sejurusannya Ande Lolo Tamparan sang sejurusannya Ande Lolo Tamparan
Solo ranke kedua. Sia-sia. Susia kila sarang lalu tentu melambi. Siapa rantai kalua si surat tandung mas sia-sia. Iya nasika ina lain iya lain. Tuai sika hoi dolo hoi lain hoi. Tuai kaya hoi dolo hoi hara hoi. Nabulan tanduku pulangan. Masakan kayu susi hendit. Kota rapati rohika haku fakta abahi kama takta. Mandi ilaku kukada titika diulilian.
Natali kandang galang lagi ina baru matua dikempel kepada ananai dan ada bang subarana bang lagi tutur bang lagi yosa abala tanah nanai rendang saratu dua kala sana kati mingkara apa iya pantarangan padang di bone-bone liina padang di palopo natarana ka sauri gading nalili datu muane nasaladan nopu digente padang merak tumewarakna padang di luhu mingkara apa iya pantarangan batu tiakka tuna duriyakna nalili mata kali mindila mingkara apa iya pantarangan padang adi mangkasa alilina bambana goa nanay mindan todi poda tumuane digente tontulakan oke mataran tun taranaka padang adi mangkasa tuna turiyakna mingkara apa pangluluanna padang di basse lilina padang di taparan tuna turiyakna dolo kolopi bulan tumalemak lembakan uku tutuhuntun taman di Baroko lilina padang di Malaysia digente negeri 9 nataranaka padang di Tawau mingkara apa iya pantaranakana padang di Maroso tuna turiyakna dolokoh lopi bulan tiumbaa panglulunna padang di Kalimantan lilina padang di Berau siayo kalamba si baru barana lindut tamabak damanigina rante kalua makamban pemaihara makamban manimpa aku kutang si tiaderan makamban tomporan banan gadi yang bati manimpa tomporongan tangga masimbung karangan tang laki yukuk laki borong-borong ande laki tandung-tandung ande pakana korong ki rante kalua natimpi saungan ki tandung sia-sia antaran puntong kunyal lulekok na inde daurara tutut kundi sungi kula makairin na inde daur gayang situran gadi di paturu-turu tomammak daw palang kamanikna di parokre toleaga daw sondong hulawan
Kalau di kelas juga, belum bangun dari gua. Iyo. Foto. Sama sini, dua sini ya. Oke. 1, 2, 3. Oh. Oke, 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke. Sapa dulu Pak Wakil Bupati ada. Halo, selamat pagi Pak Wakil Bupati. Iya, sehat selalu. Ya. Oke, bagaimana kabar hari ini Pak Wakil Bupati? Puji Tuhan, kita senang sekali dan bisa tongkon di keluarga kita. Ini saya hadir di sini dalam dua kapasitas. Pertama sebagai keluarga, almarhum dan keluarga ini adalah keluarga saya. Terus kedua ya tentunya sebagai pemerintah saya hadir menyatakan turut berduka cita. Itu di Nopatna kita semua selalu sehat semua.
Oke, terima kasih Bapak Wakil Bupati selaku pemerintah dan keluarga sudah Siap, hadir di iya. sini. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu dalam tugasnya. Oke, diberkati. Amin. Kaya tepeng karang teno milan, indah teno lante, namasanin ni Karong. Nangatas silang main namasero lang. Iyo tadi marasan piki natara nakatalar apa tutup piki narian tanun perhatian tuyo pako kiwa salamak si tanong mali lakuton misumi ka era Bulawan na Kabupaten Tanah Toraja angkat tumangka dipilih lang sa iton ng buwa mata saka langko papaawal kiri Bupati Tanah Toraja kikuwa tabi lam parampo pasar romali lam buang sanga buku kada tanda mali langko tumak rapu yang metuki sorong kapolri tuan tu lako Bapak Wakil Bupati. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan kita semua. Yang saya hormati pendeta, pengantar, seluruh rohaniawan yang hadir. Yang saya hormati Toruan Ambe, Toruan Indo Kayu Kalandona Tondok, tokoh dalam ketokohannya. Yang saya hormati pemerintah yang hadir, yang saya hormati dan saya sayangi seluruh orang tua saya, saudara saya, Rapu Masusa, singkatnya seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam acara Rambu Solo, orang tua saya, Nenek Ranto,
mintu naki KPKTBI Olota Solanasang. Izinkan saya Erianto Lasso Paundanan hadir dalam kapasitas pertama sebagai pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dan kedua hadir sebagai keluarga karena almarhum adalah orang tua saya, keluarga saya. Olehnya itu, atas nama pemerintah dan pribadi saya, selamat datang Pak Camat. Ternyata saya lebih duluan dengan Ibu Lurah. Saya ulangi, atas nama pemerintah dan keluarga pribadi saya menyampaikan turut berduka cita yang sangat dalam atas kepergian orang tua kita, Nenek Ranto. Saya menyadari bahwa atas kepergian orang tua kita berdua membawa duka yang sangat dalam bagi masyarakat, terlebih bagi kita keluarga Rapu Masusa. Di tengah duka yang sangat mendalam itu, saya sebagai pemerintah dan keluarga tentunya hadir turut berduka cita yang sangat dalam. Karena duka ini adalah duka kita bersama. Kita sama-sama ditinggalkan oleh orang yang mengasihi kita dan kita cintai. Dan almarhum adalah tokoh dalam keluarga, tokoh dalam masyarakat, dan tokoh dalam kehidupannya. Oleh itu, sebagai pemerintah dan keluarga saya mengajak kita semua Rapu Masusa, jangan kita larut dalam duka yang sangat mendalam ini. Tetapi mari kita kenang dan ingat suri teladan, keteguhan iman, dan Pak Kaborokna Tomatuanta lako kita semasa hidupnya. Kematian hal yang pasti dan pasti kita lalui bersama. Tinggal kapan. Olehnya itu, lako kematuan isiruku Solanasang, mari kita ikhlaskan kepergian orang tua yang kita cintai ini. Bapak Ibu, kematuanku siluku Solanasang, itulah yang saya sampaikan kepada kita semua. Dan terakhir saya mengajak kita semua, terlebih siuluku tomatuanku Rapu Masusa, mari kita jalani sisa hidup kita ini. Tak tontong si Kamali, tak tontong si Pakaboro, tak tontong si Angkaran, terlebih tak tontong si Pasambayangan. Deno Pak napasake ki buang, namoira namale mote tomatuan ta ambek ta sendok ta. Ketontong ke si Kamali, si Pakaboro, si Angkara, si Pasembayangan. Saya kira roh dan sayang Pak Kaboro na Tomatuanta tetap hadir bersama kita dalam menjalani sisa hidup kita ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Kure semangat. Iya kurang semangat lako Bapak Wakil Bupati Tumangkang Parampo kada malik sarro malik lako kita Solanasang kikua salamat lako Pak Wakil Bupati na taranak kimpuang tarampo salamat. Alat bikin ya. Bikin. Iya, iya tuh. Nako kita main di Solanasang.
susi mo ya paralo tu 01 labale ko palopo. Jadi sepak tino. Alabang ka bisa. Tanda maliki la ko sinugi 01 yate 01 02 batuan lagi jauh kami pasalan maapisyo ako ni May niyalay kay Jona penganggaran la ko sinuko ko 02 alay tua moramang iyo kurus sumanga laki tole me kata berko sulit kamakarai na agam tulen bang makarai tubitin sulit karara na di wong balara nampa tasik kumpone bone lantang taula di kikua marasengki kalapa parai temai wenda pang tulak padang pa kikua tabe tapatanan rapak suling bulawanta kigente bagat jalan makarai ta domai tetongkunan kada iya metu rombongan na ate linggi allo tumbak damai tongkonan pa buntuan sugi ikaras sigi tamparan tu rampo makren di nanti dong si saladan kompak kale ke rampo pulang rarama kamban tutun nitua rombongan na anak almarhum ambek barung tumbak damai tombang tok bulala tu rampo makren di nanti dong si saladan kompak kale ke netanda malik lako papa Asnil rombongan na nenek Yopi tu tumbak damai rantai pau tu rampo duka makren di nanti dong si saladan kompak kale ke rampo netanda malik lako Bapak Salsa si Taruna rombongan na Esther Linggi Allo tumbak tongkonan Pak Buntuan Sugi karasi kita para utara rampo pulang rarama kamban tutun nitua rombongan na Luktun Linggi Allo tumbak tongkonan Pak Buntuan Sugi karasi kita para utara rampo ulang rarama kamban tutun nitua rombongan na Antik Linggi Allo tumbak tongkonan Pak Buntuan Sugi karasi kita para utara ni tanda mali lako Bapak Ranto si Taruna rombongan na Bapak Misil tumbak jomai Tembagapura timika ni tanda malik lako Bapak Aranto rombongan na Bapak Ariel tumbak tombang tok bulala ni tanda malik lako Bapak Asnil rombongan na Bapak Grace tumbak lemai lapandan ni tanda malik lako Bapak Asnil rombongan na ambek suri tumbak damai uka taparan utara rapor pulang rarama kamban tutun ni tua rombongan na Norma Tanok Linggi Allo Sola Adina tumbak jomai surako ni tanda malik lako Mama Alia rombongan na Indok Lolo tumbak jomai taparan rampo ni tanda malik lako Charles rombongan na Bang Jali tumbak damai basse taparan rampo ni tanda malik lako Ambek Ince rombongan na Nikodemus Linggi Allo tumbak tongkonan Pak Buntua Sugi karasik taparan utara ni tanda malik lako Ranto ni tanda malik lako Bapak Ranto rombongan na Esra Linggi Allo tumbak tongkonan Pak Buntua Sugi karasiki tamparan utara di tanda malik lako Bapak Ranto rombongan na Nenek Ayu Lia tumbak karasiki tamparan utara rampung pulang rarama kamban tutun nitua rombongan na Bapak Ayu Lia Rante Tayo di tanda malik lako Bapak Ranto rombongan na Ate Linggi Allo tongkonan Pak Buntua Sugi karasiki di tanda malik lako Bapak Akman rombongan na Antik Linggi Allo tumbak tongkonan Pak Buntua Sugi karasik tamparan utara di tanda malik lako Bapak Akman rombongan na Nutun Linggi Allo tumbak tongkonan Pak Buntua Sugi karasik tamparan utara di tanda malik lako Bapak Akman si Taruna rombongan na Nenek Nalaso tumbak damai Kaladon rampo pulang rarama kamban tutun nitua rombongan na Mama Eka tumbak jomai Medan rampo tumbak jomai Medan ningkara pajong metongkonan layu kuseke metanda malik lako Bapak Ranto rombongan na Yohanes Raya baktu Bapak Pelo tumbak jomai pare-pare metanda malik lako Bapak Salsa baktu Ode rombongan na Bapak Yopi tumbak damai Rantepau rombongan na Bapak Ajeo tumbak damai Rantepau rombongan na Bapak Gapi tumbak damai Rantepau tumbak jomai Samarinda rombongan na Bapak Siber tumbak damai Rantepau rombongan na Bapak Pendeta
Yayan Kole timbak dami rantepau, rombongan na Bapak Pio timbak dami rantepau, rombongan na Mama Rizda timbak dami Bori, rombongan na Mama Aldi timbak dami rantepau, rombongan na Jemaat Karasiki rantepau, rombongan na Eta timbak dami rantepau, rombongan na Nenek Repa timbak dami rantepau, rombongan na Mama Tian timbak dami rantepau, rombongan na Mama Anti timbak dami rantepau, rombongan na Ibu Lince timbak dami rantepau, rombongan na Bapak Rama timbak dami Karasik, rombongan na Bapak Anggi timbak Jomi Mamuju, rombongan na Bapak Uset timbak Jomi Mamuju, rombongan na Jemaat PWGT Karasik, rombongan na Mama Iuda timbak dami Karasik, rombongan na Mama Aping timbak dami Karasik, rombongan na Mama Pinky timbak dami Karasik, rombongan na Bapak Surya timbak Jomi Palapo, rombongan na Bapak Iman timbak dami Karasik, rombongan na Pipi timbak dami Karasik, rombongan na Bapak Sena timbak dami Karasik, rombongan na Bapak Ito timbak dami Karasik, rombongan na Bapak Kiki timbak dami rantepau, rombongan na Hesli timbak dami Karasik, rombongan na Mama Cindy timbak dami rantepau, rombongan na Nenek Lola timbak dami rantepau, rombongan na Mama Nika timbak dami Balu, rombongan na Mama Salto timbak Jomi Palu, mintu nato mimpatunasang lako Papa Asalsa. Si Taruna rombongan na Bati Almarhum Borong timbak Kondongan Rampu Pulang Rara Makamban tutun metua, rombongan na Jemi Rampu Metanda Malik lako Papa Asne, rombongan na Mama Arkana timbak Jomai Timika Papua Metanda Malik lako Papa Asnel, rombongan na Herman timbak Jomai Timika Metanda Malik lako Papa Asnel, rombongan na Aren timbak Jomi Morowali Metanda Malik lako Papa Asnen. Si Taruna rombongan na Ambe Alik timbak Dami Tombang Metanda Malik lako Papa Rensi, rombongan na Papa Ati timbak Jomi Bone Paloko Rampo Metanda Malik lako Papa Ramsi, rombongan na Bapak Anti timbak Jomi Tombang Rampo Metanda Malik lako Papa Rensi, rombongan na Vincent timbak Dami Rentetayo Rampo Pulang Rara Makamban tutun metua, rombongan na Bapak Vincent timbak Dami Rentetayo Metanda Malik lako Bapak Rensi, rombongan na Bapak Vincent timbak Dami Rentetayo Metanda Malik lako Bapak Asnel, rombongan na Bapak Riel timbak Atue Malili Metanda Malik lako Bapak Akman, rombongan na Ambe Ince timbak Dami Basya Rampo Pulang Rara Makamban tutun metua, rombongan na Bapak Jerry timbak Asaran Tetayo Madandan Metanda Malik lako Bapak Ranto, rombongan na Bapak Libya timbak Arante Bulan Padangirin Metanda Malik lako Bapak Rensi, rombongan na Mama Tipo timbak Jomi Makassar Metanda Malik lako Bapak Ranto, rombongan na Nuel Sola Adina timbak Rantelemo Metanda Malik lako Ambe Ayu, rombongan na Yusbianto Rombe Payung timbak Damai Batu Nakka Rampo Metanda Malik lako Papa Peri, rombongan na Sindayang Tangalayu timbak Batu Tiaka Metanda Malik lako Bapak Asalsa, rombongan na Yosef Kala timbak Batu Tiaka Rampo Metanda Malik lako Sambo. Sang Siturusanna Ambe Elbi Merosot Rampo Metanda Malik tutun kaborak lula ka Bapak Asno. Sang Siturusanna Bapak Yopi Rantepau Mempatu lula ka Bapak Salsa. Sang Siturusanna Trisno Manokwari Papua Barat Mempatu lula ka Sambo. Sang Siturusanna Esther Linggi Allo Tungkonan Pak Buntuan Sugi Karasik Rampo Kasai Rara Makamban Nontori Kepulauan Ibu Kota Kasih Ajaran Rampo Nitua. Sang Siturusanna Bapak Wilta, sang Siturusanna Bapak Wilti Sau Dabire Papua Mempatu lula ka Bapak Asnen. Sang Siturusanna Bapak Abel Batu Timpa Tombang Tok Gunala Mempatu lula ka Bapak Asnen. Sang Siturusanna Bapak Arisna Tombang Mempatu lula ka Bapak Asnen. Sang Siturusanna Bapak Riel Tombang Tok Gunala Mempatu lula ka Bapak Salsa. Sang Siturusanna Bapak Yansi Malaysia Mempatu lula ka Bapak Asnel. Sang Siturusanna Ambe Kendek Sang Siturusanna Ambe Kendek Tok Bulala Rampung Kasih Rara Makamban Rumpulang Bukutang Sipiaderan Rampung Itua. Sang Siturusanna Rante Tok Bulala Rampung Pulang Rara Makamban Rampung Itua. Sang Siturusanna Ambe Lolo Tamparan Mempatu
lulako Mama Ria. Sang siturusanna atelo tapar menpatu lulako Bapak Irfan. Sang siturusanna keluarga Lai Sorong Suratan menpatu lulako Bapak Aranto. Sang siturusanna Maru Dumai Ahmad Kampung PDT di dalam gambar Kampung Tua. Halo. Kada madu susu mau tidak main. Madu susu mau tadi amor kan. Mbak ani tang dia amo. Tadi amor le. Nah, kamu amat tahu ke lah. Ya Mira. Saya amat tahu simpan cerita situ rasa ngapain ane. Asik na HP. Apa di dalam tu dia mau simpan cerita. Ada. Tidak di barang. Aku kasih Nani padundui bang kamu kena. Oh bisa apa? Aku bayar dulu ke betul apa aku? Surat masuk kan? Aku bayar dulu ke betul apa aku? Oh mang ngomong pada itu. Mau yang dulu kamu nikah, mah busuk lagi mau. Semangat ibu Pak Tondo kan pase dir satong lo, oke. Dir satong lo. Nah. Kamu pergi kan itu Endo? Labo, oh labo atau makan dua, oh. Di dapur sampai kalau tidak tidur, iya tidak sampai di jaringan ke dapur lah. Kalau masuk ke dapur, tidak sampai jaringan di sana. Oh. Ya kan di sini juga lagi bermasalah jaringannya. Aduh jauh berarti mulai istirahat tuh apa kita jeda dulu sebentar deh supaya dingin-dingin kanapenya biar jaringannya kembali bagus.